Good morning. Asa na karangan? Bitch, di ko mukuan kay pagi kaayo, di ko pasalig. Nami sa parking lot sa Beach Mountain, snowboard na po meron, pero foggy ang condition. Hello, I'm buntag Saman, snowboard na po. Beach Mountain again. Foggy conditions. May parking lot. So ni decide siyang dili lang siya mo ride. Bason mulif ng fog unyang taod. Half day ra siguro siya. Foggy day pero ni clear up na by 1 o'clock. So si Shoni mag half day na lang. Ni ride na ko from 10 to 1 ni break. Then si Shoni kuyog na nako. Hayag na. Kay hayag na. So ang link na turns run. Di mag-toe to hill. Toe edge, di mo hill. Para stop. Di balik na po kong toe. Then hill. Mo sa concentrate. Okay na. Lift pengon sa beginner's run, pero katong pinakataas nga green. So practice na siya ni og toe side turns and then heel and then i-link niya niyang terms. So practice niya yung goal for today. Okay, manaog na ming Shoni, kabalo na siya mo link og heel to toe, toe to heel. Ready na ka mag transition? Ready na lang. Ready na lang na siya. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go.
perfect na niyang linking turns. So, Yeah. record po na. Naka-record. Nangihi. Bathroom break. So foggy. Nami sa top sa Beach Mountain 5506 nga Bar. bar At the summit. there sa summit siya. So, Hawaii sa. Ano yung view? Ano yung view sa ubos? So, Klaro na gamay. Manaog na ko. Napugos na ko. Tukas blue. Blue. Wala oh. Masa na kaayo. Nanay. Danlog na tayo dire. Naog na may Blue Run show ni. Try ni show ni yung link ang turns sa Blue Run. turns. Mangundang na po mi kay kapoy na po niya. Apit na po closing. Bike na may parking lot, mangita na may pagkaon. See ya. Pauli na Pauli na may. may ato yung parking lot. Ngita ko sakyanan nimo ha. Ay siga ayong parking. Ala, ni kamas ang auto.
Murag ice skating. Uy, mas lang. Kanang gasihag dira ice na siya tanan di na tubig. Marami. Uli. Ang padong namin sa buwan. Ngaon mi. Ano iplaw. May Hokkaido na ron. Pili na siya o yung menu sa menado rin kami. Lunch mo na. Hibachi chicken. Hibachi chicken, we go. Okay. So fish kuhan. Fish ka? Yeah. Fish ka. Sige. Hokkaido fish. Hokkaido fish ya. Abot na mong order ni hibachi chicken. Kuha na. And Kashoni is hibachi salmon. Kami no? Salmon. Kami nag-salmon. Ang sagot. Mana dyan may kaon. Di ka Hokkaido. Hokkaido nga bun. This is Japan. Hokkaido. Hokkaido buwan. Japanese restaurant. Hokkaido. Orlong na may uli. Tapos ng kalipay. Tapos ng snowboarding. Next time na po. Bye-bye.